Nidaul Islam. Nidaul Islam barnamijun dini. Nida al-iman wat-tauhid wat-ta'ah wal-hub wal-iqa' wal-hurriyah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. الحمد لله الذي هدانا لخير الأديان وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وأكمل لنا ديننا وأتم علينا نعمته ورضي لنا الإسلام دينا فلا نعبد ولا نستعين إلا إياه. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وأتباعه وتابعيهم إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا وعلمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Manjari mga palanggungan hakam Islam, irinesab kita niyo gumanap pengajian insyaallah subhanahu wa ta'ala. Waktu ini kita pengajian dengan hadis sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Haupu biaya tak sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Biaya tak sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, hadisnya di mawista aun pag-iman sin hambuok Muslim sehingga lumasa siya hatay manghud niya biya sin lasa niya hagin nawabaran niya. Ini banghadya amuyin panyuk-nyukun sin hambuok Muslim palawm sin pangatayan niya in baita banda sin Rasul sallallahu alaihi wasallam kato niyo katahan pag-ayad sin amuyin tungod papagtay manghuda ka ng Islam hasupaya ri ma buulak ang pagkasilasa ampain mga ini piag ini kabantukan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam kato niyo impagkasilasahangan sin agama sin Allah subhanahu wa ta'ala. Amuyin mga sila hangkan sila nagtay manghudhangan sin Tuhan Rabbul Alamin. Amin kakitaan mo roon hayan long niya in sila rin magbutas-butas doon haparkala kakahinang yaon. Kitaon ming kahalan si mga kasahabatan si Rasul sallallahu alaihi wasallam amuy in pia pagtay manghud niya in ini muhajirin iban sin ansar nakalando in pagkasi nila sampil nakalabi pa rin sin pagkasi sin amuy in hangka ina iwan sin hangka ama amuyan in pagkasila sa amuy in longta malagguin tutungbasan sin Allah subhanahu wa ta'ala sambil
aun biyay ta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam kato niyo pasilungon sin Allah subhanahu wa ta'ala in amoy in nagbagay biha natawa nagtaymanghod naganggo magtaymanghod hangan sin Allah subhanahu wa ta'ala amoy di sila magbutas-butas nagaagad sila himinang simpyang daakan sin Allah subhanahu wa ta'ala nagaagad-agad sila sumuod palam si masjid nagaagad-agad sila gumawa in sila yan pasilungon sin Allah subhanahu wa ta'ala ridtuha adlaw akhirat hasawm sin arash sin Allahu subhanahu wa ta'ala. Amo yan. Nakuno yan madawhat sin hambuk Muslim impag kasila sa yadto. Subay impag kasila sa yadto amoy in hangan sin Allahu subhanahu wa ta'ala karna sin Tuhan Rabbul Alamin impag kasi. Na di maaunin pagkasi sin dua magkasi hangan sin Allah subhanahu wa ta'ala bang bukon labay reng ha pag-iman. Bihan. Subay siya labay reng ha pag-iman pa Allah subhanahu wa ta'ala. Ang kanabi ta hadis yaon, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Di mabistaon pag-iman sinang buok Muslim sa hingga lumasa siya tay mangud niya besing kasin niya habaran niya. Bihan. Naampay niyan katantan, kakilahan mo in manusia matan in pagkasila sa hangan sin Allah subhanahu wa ta'ala, doon hayan lumahil haamoy in adat tabiat nila, pagsumad dyan nila, iwan sing katan kakahinang nila, amin yaon katan labay reng hapag-iman. Sa kaulaw in pag-iman pa Allah subhanahu wa ta'ala, amoy inji madyaga sing katan kignot kahiwal nila. Di sila himinang bang bukunda tumaytay ring hasara sin Allah subhanahu wa ta'ala. Amo yan. Ang kanahambok din nga mga hadis kudsi biyayta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam lang niya, al-arwah junudun mujannada. Idha ta'arafa ijtama'at wa idha tanakara ikhtalafat. Inyawalihan lang niya si manusia bihan biya al-arwah junudun mujannada biya sa pantun amoy ini sundalo yaon hangkaagaran sila katantan sibuing kakahinang nila bang sila humarap pakain nin harapon yato sila katantan nag-aagad-agad pakain sibo da paunahan paulihan patuo palawah manaw nag-aagad katan hati niya bang sila mag-ibada tumarap pa Tuhan Rabbul Alamin sibuing kakahinang nila katan magsambahayang yadtura katantan miya makadaundang-undang sara sin Allah subhanahu wa ta'ala bihan uno kignot kahibal nila sarta inya unlong niya biyayta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam in nyawalihan si manusia bialong niya sundalo uyutang ta sundalo ataw tumpukan si manusia amuin sibu in kakahinang nila biya na si mga tao magsambayang alam si masjid amuin mangiblat sibu katantan biha bang rumuko katan mang sumujud katan biha tuin luparagbos sinamuin ini kakahinang nila hati niya labay ring haaturan sara sin Allah subhanahu wa ta'ala na inyawalihan lang niya bang sila magbatok na in sibu in nyawalihan nila at tinaon pag-iman pa Allah subhanahu wa ta'ala na mag-ingati na sila. Hati niya magbatok na sila. Bihan, sa doon magbatok sila. Sa mayta, hangkaakaran sila. Hangkahinang sila. Amo yan. Wa idha tanakara ikhtalafat na bang in amoy in nyawalihan si manusia dunhan aun doonhan kakitaan sinhambuok di na mag-akadiban sing kabayaan niya atau katanaman niya doon ha mapulak kanat na di na makapag-akad bihan hangkan nakakitaan mo in katan tumpukan si manusia hang kakahinang yan sila hang kakahinang kakitaan mo yung bariman sibo yan doon sila hang kaakaran sila magsulot sila mag-amo sila sabab uno inhibis sara sinambuok matay sinambuok mahita sabab sibuin amuin kakahinang nila miya makada aturan kabayan sa Allah subhanahu wa ta'ala naramik yan rin sumulang bihado rin sab nag-aakad day sab kana makakita ko si mga tumpukan ununon na tumpukan
in magmamasyat yan, nag-aakad sa yan. Sing kabayaan nila, bang uno. Kitaon mo, yung mga tao sukarol yan, nag-aakad na saan. Pagtaiban. Biha. Yung mag-inom alak yan, biha, damik yan. Di saan makaakad mo yung mga aun pamaratse pa Allah subhanahu wa ta'ala, rin mag-aakad kanila. Biha. Bihad turaing katanta. Natin ya, doon magkilahi sila haamoy ini bigi jantong nila. Amin ka-ikhlas pa Allah subhanahu wa ta'ala impag ini kasilasa. Hangkan na in agamata Islam, iaayaran kita, haamuin bang kita mabaya, sinamoy hindi mabulak in pagkasilasahangan sinagama Islam, nasabay kita maayad. In katandi manjari hinangon, subayad tuhalian. In mapatut tangkisan, subay siya tangkisan. Ang pabibayta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam damikyan kato taniwang biya din pag-ayad. Sin pagtay manghuda agama Islam. Biya na supaya iba't yung pagtay manghuda agama Islam di kahilangan yung pag-iman. Ang pabibayta yung pag-iman yazid wa yanqus. Yung pag-iman magkauno, magkalarak, magkusog, aun waktu muklas, makaig din doon sa mayta. Apabila imano siya makauno, makahinang dusa, muklas im pag-iman pa Allah subhanahu wa ta'ala. Nabang siya iabutan sin ini manahot niya roon hawakto amuyin si musulang siya, pa amuyin ini panghindo sinagama Islam, na in siya, na siya sing ginawawaran niya. Bihan, nakaharap siya pa, dukaing sa mayta, hawakto siya nakahinang yaon, way pag-iman niya. Sabiyabayta yan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam demikian, la yaqtulul qatil hina yaqtul wa huwa mu'min. Di makapamunuin tao mamuno, hawakto siya namuno, aun pag-iman niya. Hati niya, wala doon yung pag-iman, in tao makapamuno. Bihan. La yasriqus sariq hina yasriq wa huwa mu'min. Di maka takaw in mga sukarol yan, hawak to siya na nakaw ang pag-iman niya. Maana niya, kaya ingatan niya, inyaon katan, piyang langan sin Allah subhanahu wa ta'ala, iban di manjari hinangon. Sintaw ang pag-iman pa Allah subhanahu wa ta'ala. La yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. Di makapagjina, intaw mang jijina, hawak to siya nagjina ang pag-iman niya. Maana niya halawa, naigdeng ka niya. Yung pag-iman, hangkan siya nakahinang sinamuin, inihiyaram sin Allah subhanahu wa ta'ala. Amad. Nahangkan na kita bibiat sin Rasul sallallahu alaihi wasallam hasupaya kita mabiyak sa roon namin pag-ayad. Unin ayaran turo dahin doon. Amuin pagkasila sa sindua magtay manghudhangan sin Allah subhanahu wa ta'ala subayaon ayaran. Sa mayta, in kabuhi sin Muslim, kabuhi sin mu'min, tutukasan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Na ada kala inya tutukasun kita, ada kala rin kita maka ini agpang sinamuin hujat sin syaitan bihan, makaakad kita roon na kabayaan ni. Pag ubus butasan na kita susungon. Amo yan to. Dahin ha mga pag-ayad kato sin agama Islam. Beitaan kita sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, dahin hadis si Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tahasadu wala tanajashu wala tabaghadu wala tadabaru wala yabi' ba'dukum ala bai'i ba'din wa kunu ibadallahi ikhwana. Al muslimu akhul muslim la yadlimu wala yakhzuluh wala yahqiruh. At-taqwa hahuna. ويشير إلى صدره 3 مرات بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم كل مسلم على مسلم حرام دمه وماله وعرضه رواه مسلم. Kita kau imbanus mapatut ayaran di sabab bang iniri kaayaran malarak impagkasilasa matan hangan sin agama sin Allah subhanahu wa ta'ala. Wala tahasadu, ayaw mag-igil-igili.
Di mo man jari igalo nintay manghud mo. Biha. Suway mo siya ayaran. Biya sin ayad mo, habaran mo. Sababin magtay manghud, biya ba itakato sin Rasul sallallahu alaihi wasallam law niya, in magtay manghud ka ma Islam, kalbunyan, yasuddu ba'duhu ba'da. Biya sesin sa pantun biyangon, biya bay. Yaon im panyap kalbot, biyutang doon haon kataan, supaya humugot imbay yaon. Namun di, katiw-tiwan lang sin kuwan nito, malubo. Supaya rin malubo, suway siya marawin pamaggot, impag ini pahugot kaniya, simpamaybay. Biya kita simbihitaan, impag kasila sa hangan sin Allah subhanahu wa ta'ala, tawa pagtay manghud, suway na to ayaran, adakala muklas, adakala malarak. Nasa biyan, hambok din nga mga kalarak niya, amo na yung pagjangki. Amo indon hayan, aon doon jangki, longta, amo in, kabayaan mo, yato hatay manghud mo bihan, kabayaan mo maigding kanya makaharap mo kayo mo. Na inyad to hasad. Di mabayain agama Islam, mag-ipat in bar iman doon sin hasad. Wala tanajasyu. Ayaw magtipo. Di man jari magtipo. Inambuk pahambuk. Bihan. Sabab, subay aun ka ikhlas dahil halom simpangatayan sibo-sibo. Amin matan-matan tuod, malasakaw kanya, karna sin Allah subhanahu wa ta'ala. Bangkaw malasa kanya, lahon mo inkatan, dan hikakuyag sin pangatayan niya. Lahon mo inkatan, tan, hikarayaw kanya, sabab inamin niya to, biya mo sin, diyayaw ingin hawabaran mo. Biya mo sin piyakuyag, ingin hawabaran mo. Amo yan. Na, wala tabagado, ayaw magdukal diukali. Sabab ang munay ni makabagbag simparsugpatan in pagdukal diukali ni. But ini biyayta sambil sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, lawang sin syaitan. Biha, bang dukalan nin tao, maukabil lawang muharap pa syaitan. Magtuy siya makasud. Biha, nangkan na biyayta kato, bangkaw dukalan, na bangkaw nagtitindog lingkod na ako, hali-hali kaw marayaw, pangannal kaw marayaw. Bihad. Pagjikir ka pa Allah subhanahu wa ta'ala. Bihad. Na. Bangyad tumasinaman aon, natindog na kaw, kanto na kaw pagwudo, asupaya muklas, makaigdeng kay mo. At ini magsutsi kaw sing ginawabaran mo. Ba't di sumuukin syaitan bangin, hambok muslim, mu'min, sutsi. Bihad. Amo yan. Wala tadabaru. Ayaw magtaykod tiyay kuri. Hati niya doon na ayaw magambulda. Di man dyan magambulda, magtay manghud. Subay sa roon doon, bang aon doon, wala piyagamuhan, doon dah majlis yaon, subay yaon, mapuklas in katan, nakasud bangi yaon. Amin mahalulay doon, hawak turay yaon, insyaallah, sambil bang mag-uwian na, iban pag-uyong katawa, sibo-sibo. Bihad. Nasa mga yan katantan asal, di yan katiyo-tiyuan mo, ba't ini iblis iban sa anak ka po niya, di kita ini butawanan. Sabab yan miya makadkato. Sa kaino yun yung pangannal mo, yaon siya isab, manasaw. Bihad. Naamo yan. Na, damik yan lang niya roon. Wala yabi' ba'dukum ala bay'i ba'd. Kita kau siabot doon ini man pagbira kang. Sabab aun waktu roon na mga yan, ini mapulak kanat in mano siya kana sinamuin pag-agaw suki. Bihan. Mo sa pag-agaw suki, bang mamimad tupabog, tawakon siya ng buok. Di na kaulong ni. Bihan. Ini, di kamu bihinin halka. Doon kanya mahal ka saan? Di kamu ni maluhay. Bihan. Na yung mga yan di manjari. Di manjari. Manjari ka mag-usaha bihan, nagdaraig-daig sa sumakawa, magpabuntol. Bang aon sumud maun kay mo, alhamdulillah. Bukon bang aon madhumarap na pa hambukid. To sababin tao maglilingsin, bihon nila bang aon. Magkita bang aon doon kabayaan nila. Sabab lang niya,
al-bay'ani bil khiyar. Impagbira kang magpiin ta umamimi. Biha. Nasarta magpi day sabin tao magdara kang sinhalka niya pila niya halkaan. Nabang sila magsulot na inyad to aun tawfik sin Allah subhanahu wa ta'ala kanila bang sila bang sila magsulot na. Biha. Sabab aun doon yung pagpi. Ang kanabang ubos na piun mo, yun mo na naurol katantan, in katan, in tahi, in kuan katantan, naurol matumadto, wayroon na biya sat-sat, at inibang mo marana pa ba, hindi na ka man dyan mag-uli. Sabab may talililing mo na. Aturan saan sinakama, inamin lang niya, ini no return, no exchange. Wayroon na pag-uli, iban wayroon na pagpinda. So may talililing mo na. Ubus nagsulot na ka mo, biyayaran mo na, tiyema na insihin mo. Kita ka yan. Singuran saan si mga sila amin, pagbubutangan na tinda nila bihad. Huwag man dyan mag-uli, huwag man dyan magpinda. Sabab lililing na. So imbiyay ta sinakamata na albayani bil khiyar. Impagbira kang na magliling. Bihad. Na amo yan to. Uwas lang niya, doon hayaon, wa kunu ibadallahi ikhwana. Paaw na niyo, doon kaniyo, impagtag-ipon pa Allahu Ta'ala, amuyin, nagsusulot-sulot, magtaymanghod. Nagsusulot-sulot, nag-aakad-akad. Biya way roon, amuyin, biya mga galna pakanya bihansin pangatayan. Tupot sadya pa Tuhan na to Rabbul Alamin in katantan mangumalop na in mga magkaw nagtatag-ipon pa Allah subhanahu wa ta'ala subay ikhlas in pangatayan sinambok pahambok den kato bihan. Amin wayroon makasasawroon bihan. Al muslimu akhul muslim. In muslim iban muslim magtaymanghod. La yadlimu. Di mo manjarian niya yahon. La yakhdulu. Di mo manjari tipuhon. Wala yahkiru. Iban di mo manjari hikaluman hikasipug intay manghod mo. Hati niya di mo manjari babaon siya. Bihan. Inyaon bang siya babaon sindo kaing biyan subay kau? Mamaniw. Sabab biya da simbaran mo in kiyangi niya. Bihat. Amo yan to. At-taqwa hahuna. Biyayta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. In kabuga pa Allah Ta'ala. Hati niya kabuga doon. Amin mabuga kau. In amal mo malarak. Mabuga kau in amal mo taymaon sin Allah subhanahu wa ta'ala. Subayat tututug inyaon. Mabuga kau kumangiin. Parsugpatan mo iban sin taymanghod mo. Yaon doon kataning kabuga, inyan taqwallah wa yushiru ila sadrihi salasa marrat. Nakatu tiyudlo sin Rasul sallallahu alaihi wasallam indaghal niya at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna. In kabuga yariri. Bukon in kabuga amin hiro lagi matayaon deng habuga. Bukon. Hindi in subay. Amon in jantung. Bating yan na biya bay takato taniyo bang kumangi in jantung kumangi ning katan bang dumayaw in jantung dumayaw ray sabing katan hati niya bang in jantung mo yung malano pa Allah subhanahu wa ta'ala wayron sat-sat niya na malano day sa bindakan sina malibadat ta harap pa Tuhan Rabbul Alamin damikyan malano day sa bimpanayma sin Allah subhanahu wa ta'ala sinhinang ta malano in katan na damikyan madawhat na to in lano sin tutong basan sin Allah subhanahu wa ta'ala hadlawa. Amuyan in amuyin suway mapatot ayaran sinambok pahambok. Uwas biyayta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam bihasabi imri'in minasyarri an yakhira akahul muslim. Biyayta doon haon habistahan sin hambok atau habistahon hambok manusia in kangian mahinang niya kangian siwi-siwi
hapangatod niya sibi-sibi sumaka malaggo hadarat sin Allah subhanahu wa ta'ala, amo na bunsakon mo intay manghud mo. Di mo man jari bunsakon siya, sabi biya simbiyonsak mo, yung ginawabaran mo. Bihan, hati ni ayaran mo siya, simpag ayad mo, habaran mo. Amo yan to, hati nire mo siya man jari bunsakon, pasaran. Suway mo siya, jagahan biya mo simpag jagahin hawabaran. Amo yan. Nahihat to sibi-sibi, dahapang atod mo, bukon ito biya mga kuwan. Sumakawa, inya to katantan kangian na hinang muhatay manghud mo. Kita kau yan. Kullul muslim alal muslimi haram. Biyaita sin Rasul sallallahu alaihi wasallam hiyaram sin Allah Ta'ala ha muslim atau hambuk deng hamang muslim hiyaram kanila sin Allah subhanahu wa ta'ala in pagpanaog sindugo. Pagpanaog sindugo. Damikian hiyaram doon ha antara nila in alta nila amin kawaon habukon aturan niya. Amin biya sa pantun long taon doon katitipuhan nakawa mo in alta. Bihan di mo manjari hinangon yato. Hati niya subay aon kaadilan sing kita atungod parkala ini. Hakatan sin kakahinang subay aon kaadilan. Bang ibarat magbahagi, in bahagi na, bang kamurua magtaymanghud, na bahagi dua. Di man jari ruang kabahagi, ingkay mo yung kanihang kabahagi da. Nabang mo siya wala biyaitaan, piatar lang bihan, nalawa yung kaadilan, sarta timindog yung katitipuhan doon. Way mo siya biyaitaan simbunal. Imaanan niya, di mo man jari usalunin taymanghud mo, taymanghud mo, hinang mo taymanghud mo, akama Islam, usalon mo siya, hipagkabuhianan mo, pabaran mo, iban sin family mo. Di, gamayan biya sin hinang si mga kasahabatan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, magbahagi sila sin mausaha. Biya sin, hinang sin Umar ibn al-Khattab, iban sin, taymanghud niya, pagka siya malayo harap madto pa masjid sin Rasul sallallahu alaihi wasallam sabab naghula siya rito Hakuba panahon malayo nasibo-sibo sila dito naghula karo nalong niya bang biya kato bakay na pagka ini biya mga nakalayo makita ini ampay karuarwa ini di tayo ni kapasaran uning pagyanon karuarwa impaglag kabuhianan kaysa niya karuan niya himpaglag kabuhi anan sinyawalihan. Amunain, madto pa Rasul sallallahu alaihi wasallam kumawa panghati. Nabini na lang niya magsubli na kita. Adlaw ini ikaw madto pa Rasul sallallahu alaihi wasallam kumawa sin panghati rin dito hasupaya marayaw indakan si pag-ibadat ta pa Allah subhanahu wa ta'ala. Amunain pagyanon kain. Kuno ibadallahi ikhwana. Bihat. Nabuslog niya ako in manglag kabuhianan. Hati niya lumago sa. Pag abot sin mahapon, nakausaha na limawag sin pag-usaha, inambok nakausaha rin sabdahin dito Rasul sallallahu alaihi wasallam, magbahagi na sila. Lang niya yatay manghudin na usaha ko biya ini. Manjari niya beta ni na usaha ko biya ni Rati, tiyo din na usaha sa imbunal niya mataod. Yato ay ron pa isab na kuno, nagsaw puunan. Hangkatao rin nag-usaha yato, kaniya rin puunan, kaniya rin paglugto, kaniya katan. Sa sumagawa, magbahagi sila si mausaha. Bang nakausahang po, pilak, lima pilak kayo mo, 5 pilak kako. Biyan. Na, long sinang katao isab, nayari sabihin na usaha ko rito Rasul sallallahu alaihi wasallam, amuinin mga hadis, kata. Nalong niya bahagi na kita, naho, nakaan na lang ni katan. Amo na inin na usaha. Uy, na may katan-tan. Napasal na, nahapal ko na, yari na halom sin jantong ko. Katan. Biyan. Yari na halom sin jantong ko, nakay mo nakatanin yan. Kita kamo yung pagbahagi nila, tabla. Way pag-anyaya. Yauning kaadilan.
Yaw ning ka-ikhlas pa Allah subhanahu wa ta'ala. Bihanin magtay manghud. Na, hangkan na lang nga hiyaram doonhan in pagpanaog dugo. Hiyaram doonhan in alta hantara nila. Hiyaram damik yan in kamaruan sinambuk pahambuk. In kaaywan sintay manghud mo tapukan. Man satara musliman satarahullahu fid dunya wal akhirah. Hisiyusyo in nagtabon sing kaaywan sintay manghud niya. Biya niya sintiabo na ning kaaywan niya rin diya dunya ini sampai hadlaw akhirat. Di nabukisan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Naamo yan. Nabang takiaya rin mga ini, di jumato impag iyanon pagdugal yukali. Di jumato impag iyanon pagtaykod tiyay kuri. Iban, di jumato impag iyanon pag-abugho, pagjangki. Di ini katantan jumato. Nabang mo yan na po yan katantan. Siya but yan, tanto ha impagtay manghud niyo, mahugot. Dahil hindi hadun niya, sampay paadlaw akhirat, masiin hugot, sin pagkasilasan niyo. Amo yan, ing kakukuyakan sin Allah subhanahu wa ta'ala, kitaon ha mga ipon niya. Amuin, nagtay manghud, hangan sin agaman niya. Sarta na mamaugbog doon ha amuin, undang-undang sara niya. Amuin, di sila magbutas-butas. Minsan sila wala nag-aakadimbaran nila, in kakahinang nila Cebu. In bigi jantong nila Cebu. Inlasan nila karwarwa Cebu. Wayron nagpinda. Di pagkaragdakan. Tiap-tiap magbak sila, biyasin mabakuin pagka sila magbalik. Bangaon doon dengan mga parkala, biya mga simud doon haon. Magtuy-tuy bang sila magkita inabihan, malawa na yung kataan, mauno na. Yung kataan si malumi, magtuy-tuy maig, deng halawman nila. Pasal, bang sila magkita sibu-sibu, nagbubutulin lang pangatayan, sinambuk-hambuk. Bang sila magbutas na, yaw ning pagando ka ilo halom sindaghal. Hatay manghud niya. Sabab biya sinlasan niya habaran niya. Ando, isang tayo manghud ko. Nagpagdatong niya pabay, katumtuman niya. Ando, intay manghud ko ito simampay na ba siya yadto pabay. At tawaon ba, ini kihapitan niya. Ha mga timpo na kauna, bihad to. Nabi ayon maluhay na. Pagdatong pabay, bihan, magtuy-tuy rumaka ng text. Yan nakakaurimatong. Na magtuy-tuy na unsambag. Lang niya na, imbunal niya, wala ako sa nakaratong magtuy-tuy, ang panikihapitan ko. Pasalsin, kaya tumtuman ko, ang tuy ko lang kabo sa bay. Nasaan ako inhimapit. Tako, na, sumanang na yung pangatayan, sintay manghud yato na sumampay pabay. Pasalintay manghud niya, sab, yato patuy aon bini. Mag-text na kuman ako kay mulong niya. Bang ako sumampay na makaratong na pabay. Bihan, pasalsin mayta, sabab yaon halawon sin bigi jantong nila sibuin, amuin pag kasilasa, amuin di maig doon in pag ini masusa sin hambuk. Pasalbiya siya sin nagmasusa ginawaparan niya, di siya mabaya kasakitan, kasabihan turi siya dimihil sakit at ay mangod niya. Di siya makaparukal. Gamayang pagkugkuyag, sadya namin kakitaan na antara nila bihad. Sumakawa yung pagkugkuyag, bihad tura rumakanda amin, pag iyanun, bangkaw long sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, ini magkugkuyag, suba yung pagkugkuyag mo, doon ha aming kakuyakan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Bangkaw isang ini astulwihan, magdukal, doon isang kaw ha aming kaastulan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Bihad to sadya. Bukon kaastulan mo simbaran mo. Di man jari maaunin pag ini tipu pakaniya. Bihan. Nabang maaunin bihad to na bukon matan in pag-iman pa Allahu subhanahu wa ta'ala. Sabiya baita, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi.
di mabista aun pag-iman sin hambuok mano siya sahingga lumasa siya tay mangud niya biya sinlasan niya haginawaparan niya na amo yan to mga kataw tay manghuran kami Islam mura-murahan nakaka kita tiyo-tiyo pangadyan din dito iwan mura-murahan kaayaran na to in parsugpatan sin magtay manghudangan sin Allah subhanahu wa ta'ala ingata yatay manghud in hikatu niyo Allah subhanahu wa ta'ala di majaga kaniyo si masaksi sing katan kahalan niyo banghihinang niyo inyan katan tan jajakan niyo pakaniya tumtumun na to amal sa lagu-lagu inyan patuhan na to Rabbul Alamin sabab in kamuhalawm ibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala maita sababing katan hibal niyo to pagjikir patuhan Rabbul Alamin di kau magparukal hatay mangunukar na sin Allah subhanahu wa ta'ala di kau jumangki hatay mangunukar na sin Allah subhanahu wa ta'ala inyaon katanta so in bunga sing katan hinang pakarayawan iwan si mga malaikat nangangayo kaampunan kato taniw pa Allah subhanahu wa ta'ala dahing hawakto pa wakto sibo daing kita natutug iwan simbati na in malaikat yan katan imaawang kato taniw nagjajaga iwan nagsusulat sin katan kakahinang nato mura-murahan mga kataw tay manghuran amuin pia pagbarakat kato taniw sin Allah subhanahu wa ta'ala in waktu na to habihaon insyaallah subhanahu wa ta'ala mura-murahan amuin tay maun kato taniw iban rida sin Tuhan na to Rabbul Alamin adlaw kana aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.